درود به هر یک و یک شما دوستان عزیز، هواداران برنامه منو ورزش. برنامه ما این آمیخته ترغیب ورزش و حج است. مهرواری کشور هستم و ما آماده‌ایم که نشر نوبتی برنامه را منظوری شما کنیم. سال گذشته فکر دارم باواریا یکی از بهترین ترانسفرها را در تاریخ خود انجام داد. از دسته به هیچ کس ناشناس وانکوور وایت کپسی کانادا بر عوض 14 میلیون یورو الفونسو دیویس خریداری کرده شد. در اولین موسم خود در باواریا او الکه اثبات کرد که یکی از بالایقترین فوتبالبازان جوان در دنیا است و در این موسم همچون بازیگری با سرعت‌ترین در چمپیونات‌های اروپایی دانسته شد. تمام صفت‌های بازیگری بهترین را دارد: قوه، سرعت، ضربه، انتخاب موقعیت. آینده بسیار درخشان دارد، تنها با ضربه‌های او نگرید. یک فوتبالباز دیگر سالهای 2010-11 آنچنان زیبا بازی میکرد در انگلیا که با او جایزه بهترین فوتبالباز جوان داده شد. سابق بازیگر آرسنال جک ویلشر از زمره بازیگران امیدبخش منتخب انگلیا به حساب میرفت، اما شماره زیادی آسیب و جراحت‌ها بازیش را کمی ضعیف کردند و حالا در وست هم بازی دارد و در وقت خالگیش باشد همسرش اندریانی میشل را فوتبالبازی را می‌آموزاند. گرچنین مربی باشد دشمن لازم نیست. چنانکه که می‌دانیم منچستر سیتی با اویفا نیزهای حقوقی داشت، زیرا بنابر رعایت نکردن قاعده‌های فیر پلی منچستر سیتی را اویفا در مهلت 2 موسم نوبتی از حق اشتراک در مسابقه‌های لیگ چمپیون‌ها و لیگ اروپا محروم کرد. صبح دوشنبه پس از نشست‌های زیادی سودی اویفا تحریمات خود را بیکار کرد و از همه زیاد کی شاد شد؟ شیخان مالک سیتی؟ بازیگران؟ نه، خوسپ گواردیولا. چمپیونات فرانسه به بروقتی خاتمه یافت. این موسم انیقترش لغو شد. اکنون بازیگران پاریس سن ژرمن در جستجوی یگان شغل جالب هستند. نیمار که دوست نزدیک راننده فرمول 1 لوئیس همیلتون است، از او چند درس رانندگی گرفته است. اکنون مهارتش را نشان می‌دهد. از بیمارخانه روحی یک نفر گریخته است. انا عکسش. شاید ندیده باشه. چه؟ تشکر. یک قصه عجیبی را میگویم به شما دوستان. چند روز پیش بازی پلی آف لیگ یکم انگلیا برگزار گردید. ویکام واندررز با اکسفورد یونایتد واخوری انجام دادند. ویکام با حساب 2-1 ظفر یافت و در تاریخ 133 ساله‌اش اولین بار به چمپیونشیپ برآمد. خرسندی فوتبالبازان دسته حد و کنار نداشت و در پخش مستقیم از یکی از بازیگران ویکام ادبایو اکینفین و حاصل کرده گفت که امروز تنها یک نفر حق به من زنگ زنی دارد: یورگن کلوپ، تا که با من از این غلبه مهم جشن بگیرد. او گزارش همگی چند دقیقه یورگن کلوپ طریق واتساپ با ادپایو در تماس شد. یورگن میگوید که پخش مستقیم را ندید، اما چند از بازیگران لیورپول از سخنهای ادپایو او را خبردار کردند. برای خوشحال کردن این بازیگر با او زنگ زد و همچنان از برآمدن به چمپیونشیپ دسته را تبریک کرد. Baba said hit me up on WhatsApp. But he could get in contact with me on WhatsApp. Here we go. Congratulations. I'm pretty sure you were all life, at least a championship player. And now finally you are there. Well done. Great victory. Yeah. Even in strange times, I hope you celebrate appropriately.
Foot. Come on. Aye. Back, Klopp, you're a legend. We did it. I told you, hit me up on WhatsApp. We celebrate together. Boom, you'll never walk alone. Beast mode. бояд қайд кард ки вақте аввалин бор ба ҷуссаи Адебайо Акинфенва назар меандозӣ боварият намеояд ки ӯ футболбоз аст, аз ҳад бузург ҷусса аст ва ӯ мухлиси ашадии Ливерпул аз хурдиаш мебошад. бубинед, дар баъзан ҳолат хоҳишҳо амалӣ мегарданд. танҳо мо бояд бовар кунем. мо наворҳои як нафари дигарро дастрас кардем ки аз рӯи ҷуссаву бадан бо Адебайо Акинфенва бениҳоят монанд аст. ӯ низ кӯшиши футболбозиро дорад. агар бадансоз бошӣ ё дар самти пауэрлифтинг фаъолият намоӣ, идома деҳ. шахси барои роҳ гаштан таваллуд ёфта парвоз кардан наметавонад. чӣ гап шуда бошад имрӯз бо мана? Фалсафа болои фалсафа. ҳамин вақт расо 2 сол пеш мо тариқи экранҳои худ чемпионати ҷаҳон дар Россияро тамошо мекардем. расо чорабинии хотирмон буд. фаронса арзанда қаҳрамон гардид. дар вақти ҷашнгирӣ Самуэл Умтити худро на ин ки дар майдон, балки дар подиуми намоиши муд хаёл кардааст. дар деҳаҳо катакалосҳо бениҳоят зиёданд. одамон вақте онро мебинанд ё ба танашон мечаспад, ба таҳлука меафтанд. гире часпид. аммо дар асл онҳо намехоҳанд ба мо зарар расонанд, танҳо мехоҳанд бо мо бозӣ кунанд. дар хоби бадтаринатон шумо чӣ мебинед? ман чунин хобҳоро. аммо дарвозабонҳо бошанд ана ҳамин гуна футболбозонро. дар олами футбол мухлисон чанд табақаи бозингаронро дӯст намедоранд. яке аз ин гурӯҳҳо найрангбозон ҳастанд ё ба истилоҳ бозингароне ки зиёд симулятсия мекунанд. чунин футболбозон кам нестанд ва дар баъзан ҳолатҳо аз ҳад мегузаронанд. насли нав низ аз онҳо меомӯзад. кӯдаке бо ороиши мӯи сараш ба мисоли Марсело ва бо шеваи Неймар қаҳрамони видеои навбатист. як бори дигар. як озмуни хурд эълон мекунам дӯстон. навори ҷолиби найрангбозии худу ягон наздиконатонро ирсол намоед ва дар ҳафтаи навбатӣ мо беҳтаринҳоро муайян карда дар барномаи худ ҷой мекунем. дар мавриди мувозинат одамоне ҳастанд ки ягон ҳолат онҳоро аз мувозинат баровардан наметавонад. устувор мемонанд. ба мисоли Херар Пике. ва ҳастанд нафароне ки барои онҳоро аз мувозинат бароварданд як амалкарди кӯчак кифоя аст. расо 4 рӯз пеш Челси дар майдони худ Норвичро бо ҳисоби 1-0 мағлуб намуд. ягона голро Оливье Жиру ба самар расонид пас аз партофти Пулишич. хаёл мекунед ки голҳо бенақша зада мешаванд. бубинед ки чӣ тавр пеш аз бозӣ Пулишич бо Жиру роҳандозии ҳамин гуна ҳуҷумро маслиҳат доранд.
It's been a frustrating first half up until that point. Norwich were almost... ноомади кор отола дандон шикастааст, мегӯяд матали халқии тоҷик. Дар футбол чӣ гуна ноомади кор шуда метавонад? Масалан, дар бозии Бундеслига миёни Байер ва Герта туп ҳеҷ намехост вориди дарвозаи Герта шавад. ё дар ҷоми миллатҳои Африқо баръакс, туп кач ҳам равон шуда бошад, аммо билохир роҳашро ёфта ба дарвоза ворид мегардад. фикр дорам, ки шумо бо ман розӣ мешавед. Голҳои зеботарин на дар лигаҳои болоӣ, балки дар сатҳи ғайрикасбӣ ва ё лигаҳои поёнӣ ба самар расонида мешавад. яке аз чунин голҳо дар дивизиони сеюми Амрико ба самар расонида шуд. ширкати Марвел тақдим мекунад филми одамтортанаки нав «Сарсари қуллаҳо бидуни Тор». дар нақши асосӣ Роберт Левандовский. то ҳол маро гурусна аз хона намемонанд ки бароям, ҳатто вақте ба футбол дер монда истода бошам. мабодо раваду модарони мо фаҳманд ки мо бехӯрокхӯрӣ ба майдон рафтем. ҷангу хӯрокхӯрӣ тибқи нақша. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба якчанд наворҳо аз бахши агар Месси духтар мебуд. агар Месси корманди мағоза мебуд. Cameras are? Oh yeah, come over here. Okay. Hey, what? Oh, hey, why are we running? Hey, why the fuck are we going so fast? Hey, what are you doing? Hey, bro, hey, dude. Where are the fucking cameras at? Where the cameras at? Tell me where the... Right here. Okay, thank you. Of course. агар Бекхэм ҳатто маҳорати иҷроиши зарбаҳои ҷаримавиашро ҳадя мекард. акнун дӯстони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо мехоҳам наворҳои дохилиро пешниҳод намоям. қаҳрамони нахустин Мустафо Ашуров аз шаҳри Душанбе аст. ин кӯдак дар варзиши юнифайд тамрин мекунад. дар вазни 18 килограмм аллакай дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ ва шаҳрӣ иштирок кардааст ва ба дастовардҳои муайян ҳам ноил шудааст. бародари ӯ навиштааст ба гурӯҳи мо, ки имкояти намоиши бародари хурдии мо ҳаст. албатта ҳаст. вақте ки шахс арзанда мебошад, ӯро бояд мардум бубинад. ва барои омодагӣ ба мусобиқаҳои дар пеш истода, Мустафо на танҳо дар толори варзишӣ, балки дар хонааш ҳам сахт ба машқ фаро гирифта шудааст. як наврасе бо номи Масъуд ҷудочӣ аст. имсол дар гӯштинҳои наврӯзӣ иштироки фаъол дошт ва дар яке аз ноҳияҳо ӯ 3 нафарро мағлуб кард. наворҳои яке аз рақобатҳои ӯ ба мо равон шуданд. хоҷаев ҳумайнии 5 сола аз ноҳияи рӯдакӣ, қаҳрамони наворҳои навбатӣ, чандин видео ирсол кард, аммо мо танҳо беҳтаринҳояшро мегузорем.
دوستان گرامی، اگر خواهید که مهارت شما یا نزدیکانتان معرفی شود، پس شغل خود را به ورزش به نوار گرفته به رقم‌های زیرین طریق تلگرام روان کنید. ما حتما در نشرهای نوبتی آنها را جای میکنیم. اما طلبات چنین است که ویدیوهای خود را تنظیم نکنید، موسیقی نگذارید. چی طوری که با تلفن ثبت میکنید همان خیل اصلش را روان سازید. در اینجا نشر نوبتی برنامه منو ورزش به انجام میرسد. آدم بدون ورزش به مثال براوزری به اینترنت، ماشینی به سوزشواری، دریای به ماهی هیچ است. مهرواری کشور با شما تا بازدید خیر.